Gost intervjua jedan je prošle sedmice uzdrmao javnost u Bosni i Hercegovini i u regionu. U politici je skoro 30 godina. Politički sugovornici mu prigovaraju da ne drži datu riječ. Najavio veliko zapošljavanje i za kratko vrijeme polovinu obećanog ispunio. U posljednjoj godini mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine zaoštrio svoj politički nastup. Za stranku koju vodi kaže da je kičma vlasti u Bosni i Hercegovini. SDA partnerima za formiranje vlasti nudi nacionalno i ideološko pomirenje, a zatim reforme na evropskom i NATO putu i masovnu izgradnju infrastrukture, kaže Bakir Izetbegović. Bakir Izetbegović pri kraju je svog prvog četverogodišnjeg mandata na čelu Stranke demokratske akcije. Ovako je o svojim liderskim ambicijama govorio 2003. kada je izabran za potpredsjednika stranke koju je tada predvodio Sulejman Tihić. Ja nemam liderske ambicije, nemam nameru biti lider, niti SDA, niti u državi neki lider, a biti u nekom kolektivnom timu. Ja sam rekao da je vrijeme timova, da rade timovi. Ja sebe vidim u nekom od tih timova. Kada je u maju 2015. preuzeo funkciju predsjednika SDA, najavio je da stranka pod njegovim vodstvom neće biti društvo jednog lica. Govorio je i o važnosti pomirenja. Iz političke volje će proizaći bolji ambijent i za reforme, i za investicije, i za ulazak inostranog kapitala, dakle za sve ono što nas vuče iz ove loše političke i socioekonomske situacije. U SDA je počeo svoju političku karijeru početkom 90. godina prošlog vijeka. Tada preuzima i funkciju direktora Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo, na kojoj ostaje do 2003. Karijeru parlamentarca počeo je 2000. u Skupštini kantona Sarajevo, nastavio je u federalnom parlamentu te u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ovo trebao da bude najsavjesniji dio bosansko-hercegovačkog društva. Oni su nas izabrali da mi riješimo njihove probleme, a ne ovako komotno da riješimo svoje probleme. Uslijedila su i dva uzastopna mandata u državnom predsjedništvu. Tokom prvog podnio je apelaciju za ocjenu ustavnosti 9. januara kao dana RS-a. U drugom mandatu inicirao zahtjev za reviziju presude o tužbi BiH protiv Srbije. Ovo jeste za mene jedan težak udarac i kao Bošnjaka i kao političara, ali bi bilo puno gore da ovo nismo pokušali. Dakle, da smo unaprijed se pomirili s time da nema pravde. Pažnju su često privlačili njegovi potezi, naročito zaoštravanje u političkim istupima. Hvala. Da ga ispratim da govorim. Dakle, hvala. Jedno bitno pojašnjenje. A možda najviše njegovo prijateljstvo s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ostavio u amanet brigu za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da gospodin Erdogan itekako dobro nosi taj amanet. Političar je čije izjave i potezi često imaju snažan, ne uvijek i pozitivan odjek u javnosti. Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta. Dobri ljudi, lijepa zemlja, samo treba imati nešto pametnije političara u njoj. Unatoč neprekidnim previranjima na političkoj sceni, te sukobima i osipanjima unutar SDA, stranka je i pod njegovim vodstvom ostvarivala izborne uspjehe. SDA, snaga naroda, s Božjom pomoći, velika pobjeda! U jednom intervjuu otkrio je da mnogo voli životinje, rado svira gitaru i da ga ona podsjeti na mladost. Poštovani gledatelji i slušatelji Bosansko-hercegovačke radiotelevizije, gost intervjua jedan je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Gospodine Izetbegoviću, hvala što ste izdvojili vrijeme za gostovanje u intervju 1. Hvala vama, lijep pozdrav vama i gledalcima BHT. Gospodine Izetbegoviću, kakva je sudbina inicijative za promjenu imena Republike Srpske nakon svih ovih reakcija proteklih dana? Pa vidjet ćemo. Dakle, cilj je obratiti pažnju na stanje ljudi, Bošnjaka i Hrvata u RS-u i na neke pokušaje zaustavljanja NATO puta u Bosni i Hercegovini, tako da na vrijeme razbudimo neke snage koje nam mogu pomoći da ta diskriminacija prestane, da se ne zaustavi neki trendovi bitni, neke bitne opredjeljenja Bosne i Hercegovine. Ako to ne uspijemo, onda preostaje da se obratimo Ustavnom sudu, sudu u Strasburu i da tražimo da se u imenu Republike Srpske unesu i druga dva konstitutivna naroda. Jeste li donijeli odluku o tome ko će biti ovlašteni predlagač i koji bi to otprilike bio rok za testiranje volje da se nešto izmijeni? Pa pustit ćemo ovih 6 mjeseci da prođe. Da vidimo
mislim da su za sada neki efekti postignuti. Recimo, vidjeli smo jučer sjednicu PIK-a kako se odvijala, da se neki koji su skoro se uspavali, koji bi trebali da rade ono što im je mandat, dakle, unutar međunarodne zajednice, da su se sad trznuli, evo, nedovoljno, ali prvi efekti su tu. A zašto sada? Pa zato što je to taj kritičan moment. Do sada se nismo pitali dovoljno, sad se pitamo. I sve što se nastavi u ovoj zemlji dešavati, bit će i uz naš blagoslov. I mi ćemo biti okriljeni ako stvari krenu kako ne treba. Pomenuli ste sjednicu PIK-a, kako biste komentirali zaključke? Kao što rekoh, ipak smo uspjeli izazvati reakciju. Dakle, ruski ambasador koji je pokrenuo stvar za to da bi čitav teret odgovornosti stavio na SDA, jedini nije glasao. Ali, opet je to onako diplomatski u celofanu, raspoređivanje krivice na sve tri strane. Nisu osudili ovo što SDA planira da uradi. Rekli su da je to nepotrebno, da je to neodgovorno, to može izazvati krizu i tako dalje, prilike tim riječima. Pritom su kazali da postoje izvjesne bojazni kada je u pitanju diskriminacija, da ne prihvate da postoje bojazni. Pazite, Bošnjaci i Hrvati koji imaju pravo na nekih 30% pozicija u strukturi vlasti, jer su svedeni na 1%. Puno ljudi je ubijeno, povratnika, da bi se zaustavio implementacija aneksa 7. 100 ranjeno. Odlikuju se ratni zločinci, presuđeni u Hagu. I onda kažu da postoje ipak izvjesne bojazne, da ima tu diskriminacije. Tako da, to ta, kao što rekao, umotavanje u celofan diplomatska. Neće da kažu boba, pop. A onda idu malo konkretnim rječnikom. Oštro osuđuju retoriku secesionističku i separatističku. Osuđuju neke zahtjeve za teritorijalnim preustrojavanje Bosne i Hercegovine, osuđuju negiranje haških presuda i tako dalje. Dakle, u izvjesnoj meri smo ih pokrenuli, razbudili. Mislim da to mora biti puno konkretnije u vremenu koje je pred nama. Mislim, pazite, Republika Srpska, ovako kako se odnosi prema njenim građanima, mislim da je na mapi ljudskih prava u Evropi crna tačka. S ovim šta radi. To treba priznati. Treba vidjeti šta uraditi s tim. A onda šta dalje? Jer stvarno mogu da zaustave na protivustavan, protivzakonit način neke bitne procese u Bosni i Hercegovini. Recimo, kretanje prema NATO-u. Mediji su se raspisali o tome da ste bili pod žestokim pritiskom zapadnih ambasada u Sarajevu da odustanete od inicijative. Je li takvih poziva i pritisaka bilo i od koga? Niko me nije ni nazvao. Dakle, nikakvih pritisaka nije bilo, jer mislim da jednostavno znaju kako stoje stvari. Pa i ova reakcija je po meni bila ishitrena OHR-a, da su malo razmislili. Ne bi ni oni možda takvu kvalifikaciju odmah istrčali. Nego je to ona reakcija, ne talasaj, nemoj praviti krizu. Kriza je tu. Mi smo je samo podcrtali. Ona postoji. Definitivno je, kao što rekao, teška diskriminacija prisutna u RS-u i sad prijeti da se prenese na državu Bosnu i Hercegovinu, da se i ovdje diktira šta može, šta ne može, da se kaže, evo, vi morate imenovati po našem izboru čovjeka na čelo vijeća ministara, a mi ćemo zaustaviti NATO put, mi ćemo raditi na tome da se napravi supremacija entiteta nad državom, da entitet uđe u nadležnosti koje po Ustavu nisu njegove, da kažnjava ljude koji ne rade onako kako im se naredi od strane entiteta, ljude koji su izabrani da rade u državi i tako dalje. To su, dakle, flagrantna buduća kršenja Ustava, zakona i tako dalje, prestanak vladavine zakona u Bosni i Hercegovini, ako mi to dopustimo. Ovaj put se mi pitamo. I mi to nećemo dopustiti. I želimo da aktiviramo i međunarodnu zajednicu i čitav taj probosanski blok. Da prestanu da se među sobom unutar bosanskog bloka, oni koji vole ovu zemlju, bore za vlast. Da im natiramo da se bore za Bosnu i Hercegovinu. Oni koji su pratili i analizirali vaš politički rad, negdje pred krajem mandata člana predsjedništva, konstatirali su da ste zaoštrili svoj odnos prema određenim političkim pitanjima. Je li ovo u stvari kulminacija tog zaoštravanja odnosa kao odgovora na stalne provokacije koje dolaze? Pa vidite, ja sam prije 8 godina počeo sa jednim, krenuo dakle kao član predsjedništva sa jednim pristupom dajte ljudi,
Ajde da se mirimo, dajte da malo bolje razumijemo jedno druge. Treba ući u tuđe cipele, ne možemo stalno insistirati da smo jedini posjednici istine i tako dalje. Međutim, odgovor nije bio dobar. Dakle, jedan blag, naš nastup, kompromiserski, koji prelazi preko nekih stvari, u stvari, evo, kao i odnos PIK-a i međunarodne zajednice, ohrabrio da se nastavi s diskriminacijom, da se ona zaoštri, da se upotpuni, dakle, da se ne dobije dovoljno. Tako da sam procijenio da je vrijeme, da je momentum, s obzirom na globalni kontekst, na mijenjanje odnosa u Evropi, Brexit, odnose na globalnom nivou, dakle, na pomjeranje tih težišta snaga, da se ne pravi kriza, ali da se ukaže direktno i da se svakome kaže što mu se ima reći. Dakle, od toga što ćemo mi nešto gurati pod tepih, što ćemo se praviti da nešto ne vidimo, neće doći boljitak. Moramo kazati kako stoji stvar sa odnosom Srbije, Beograda, Zagreba prema Bosni i Hercegovini, svakom u Bosni i Hercegovini kazati njegovo i pozvati sve snage kojima je stalo da imaju mir na Balkanu i Bosni i Hercegovini, to zaustavljamo. I da vratimo to sve u okvire Ustava i zakona. Ništa SDA ne traži više od toga. Radite po Ustavu i po zakonu, neka bude vladavina zakona, ne pojedinaca i samovolja i sve će biti u redu. Ništa više. Diskriminacija je temelj razlog zašto ste se odlučili na ovaj korak i da uspije promjena imena. Koliko će to suštinski neutralizirati diskriminatorski odnos vlasti u Republici Srpskoj prema nesrbima? Naravno, to nije dovoljno, ali to je jedan od instrumenta, od alata, od, kako da kažem, izlika zašto se ovako odnosilo prema nesrbima. Republika je srpska, evo. I to ohrabruje da se na ovakav način postupa. To i u svijetu se etablira. Pa to je Srpska republika. Pa mislim, normalno je da Srbi vlade, da ostali budu zadovoljni nekim mrvicama ljudskih prava koje tamo dobiju. Dakle, taj instrument prije svega treba zaustaviti. Teško je to da bude jasna stvar na Ustavnom sudu i dobiti i tako dalje. Mi smo toga svjesni, nešto je veća šansa na sudu u Strasburu, ali prije svega mi želimo da ukažemo na to, da razbudimo snage koje treba da se suprotstavljaju diskriminaciji, koje treba da evropske standarde uvode u Bosni i Hercegovini. Oni su zaboravili na to, su uspavali. Oni samo gledaju da na račun neke slabije strane ili linijom manjeg otpora stvaraju privid nekog mira i kretanja. Ja kao iskusan političar, već star političar, sam procijenio da i mi u rukovodstvu SDA da je vrijeme da ukažemo na tu krizu. Ne da proizvedemo krizu, da kažemo ljudi, pa jel vi vidite šta se dešava. Kažu da ne možete žabu skuhati kad je bacite u vrelu vodu. Ali ako polako dižete temperaturu u njoj, onda na nekih 57 stepeni njoj oslabe refleksije, ona više neće izaći, ona se živa skuhati u toj vodi. To se dešava u Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik je jedan robustan, sposoban političar, drzak, hrabar i tako dalje, koji polako isprobava dokle može ići. Vrijeđajući OHR, vrijeđajući američkog ambasadora, nagrađujući ratne zločince, pozivajući Srbiju da podrži ocijepljenje RS-a i tako dalje. Pa ste to stvari nezamislive na koje se polako svi navikli. I sad gospodin Dodik očekuje da mi podržimo čovjeka koji će biti njegov instrument u vijeću ministara, a otvoreno nam kaže da neće raditi po Ustavu, da će raditi protiv zakona. Vrijeme je da podvučemo srcu da kažemo, to ne može tako. Znate, svi će napraviti neki kompromis. Svi će nešto. A kompromis koji mi očekujemo od srpske strane ništa više ni manje nego se drže Ustava i zakona. Je li ovo po vama bio patriotski čin? Sve što ja radim u Bosni i Hercegovini jeste patriotski čin. Pa čak i ovo moje ponašanje prije 8 godina, kad sam pokušavao na jedan drugačiji način voditi stvari. Sve je to traženje puta, ispipavanje kuda možemo poći, a da bude mir i da budu ravnopravni ljudi i narodi u Bosni i Hercegovini. Naravno da je patriotski čin. Zašto je onda izostala podrška onih koji su do sad pokazali u političkom djelovanju da nedvojbeno vole Bosnu i Hercegovinu? Mislim da je neki od njih iznenadilo. Zašto sad odjednom? Evo, to je refleks. Šta je ovo sad? Pa jučer su sjedili sa SNSD-om, evo već dan iza toga ovakva stvar. Možda je taj tajming, možda je to bilo malo iznenađujuće za ljude, ali sad će kroz vrijeme jednostavno morati da se stave na pravu stranu. Imate jedan klaster intelektualaca
koji je uz određene političare Bošnjake, koji su protiv nas i koji se bore za vlast. I ti intelektualci šta god mi radi SDA, najbolju stvar da uradimo, će nešto da kritikuju, pametuju i tako dalje. Tako da se, evo, dešava takva stvar da, recimo, kad imate antidejtonski referendum u RS-u, svi mediji u RS-u i građani na ulici će to podržati kao jednu antidejtonsku stvar. Jer se slavi dan kad su Srbi odlučili da se raziđu sa Bošnjacima i Hrvatima. Jedna potpuno, mislim, neprihvatljiva na linijama apartheida stvar. Kad ja pokrenem akciju da zaustavimo to, onda slijede mudrovanja, pametovanja od ljudi na ulici, od intelektualaca, od političara koji su za Bosnu i Hercegovinu i to je jedna posebna naša slabost o kojoj treba također razmisliti koja je činjenica. Pomenuli ste tajming. Jeste li u procesu pripreme odluke i odlučivanja razmišljali o tome kakve će posljedice trpjeti oni koji žive i rade u Republici Srpskoj nakon saopćavanja te inicijative? Malo ih je jako koji rade. Mislim da je 0,6% Bošnjaka zaposleno u strukturi RS i njima skoro da ne može biti gore. Dakle, kada zatražite pravdu, kad kažete stanite, pa taj dan Republike pripada i nama. Pa taj naziv Republike pripada i nama. Znate, mi smo konstitutivan narod. Ako će reakcija biti, hajde da sad istjeramo i toga Bratića, pa da dokažemo da mi nismo, da ne živimo, da ne radimo apartheid i da ne diskriminiramo ljude. Mislim, davno je u stvari trebalo reagovati, dok nismo došli u tu situaciju. Da ljudima to postane normalno. Mislim, ja sam poslije, nakon toga konsultovao naše ljude u RS-u, kažu oni, neka smo mi to podsjeli, davno je to trebalo uraditi, bez obzira šta će se dalje dešavati, a ne se ništa posebno dešavati. Pomenuli ste da je teško ovakvu stvar dobiti na Ustavnom sudu, da je veća šansa da se ona na neki način kapitalizira u Strasburu. Pravnici, eksperti kažu da je ovakva inicijativa i ovako intonirana osuđena na propast u Ustavnom sudu. Jeste li proveli sve konsultacije sa stručnjacima? Ova inicijativa je bila aktuelna prije 15-20 godina. Gospodin Tigić je radio na njoj. Pa i tada je bilo procjena da se može desiti da to Ustavni sud odbija, ali isto tako i da prihvati. Mislim, nakon ti 15-20 godina upotrebe imena Republika Srpska kao alata preko kojeg se radi diskriminacija, neosporno, da su šanse veće. Mislim da su šanse veće. Samo to sve skupa zavisi od odnosa u Bosni i Hercegovini ljudi koji ohrabruju i taj Ustavni sud. Jer ako će bošnjački političari biti protiv, ako će bošnjački, dakle, intelektualci, ljudi koji se razumiju ustavno pravo biti nešto protiv, dovoditi to u pitanje, onda se te šanse smanjuju. Ako međunarodna zajednica, kako kažu, hoda po jajima, raspoređuje, ubije krivicu na neke 3 strane, onda se te stvari, naravno, smanjuju. Samo ja, dok sam živ, kanim se boriti za ono što smatram da je pravično. Pa u najmanju ruku kazati kako stoje stvari. Znate, jer riječ prethodi svemu. Pravična i dobra riječ prethodi i nekom pravičnom i dobrom raspletu. Šutnja nije dobra. Evo, nisam uspio sa revizijom. Slična stvar se desila. Iskoristili su tu stvar. Upravo su tu iskoristili stvar, znate, da neki politički poenčić prozovu, da napadnu SDA na mene. Baš ih briga što mi nismo uspjeli nešto što je bilo dano jasno, da naravno smo bili u pravu sa tom revizijom. Može se ponoviti slična stvar i ovaj put, ali to nije razlog da ja odustanem i ovo što mi je života ostalo, da se kako znam i umijem, suprotstavljam i borim i upozoravam i razbuđujem i tražim da zaustavimo to, da se ne borimo među sobom, mi koji volimo ovu zemlju, nego da se borimo za tu zemlju. Zašto sam vas to pitao, upravo dovodeći to u kontekst priča nakon podnošenja, odnosno pokušaja podnošenja aplikacije za reviziju presude. Tad ste, analizirajući svoj politički rad, uspjehe i neuspjehe, rekli da vam je žao što u Sarajevskoj vijećnici tada niste podijelili svoju odgovornost sa akterima koje ste pozvali, nego ste sve to preuzeli na svoja pleća. Jeste li to uradili u ovoj situaciji? Ovaj put sam naravno konsultovao sve potpredsjednike SDA. Da li da u stvar radimo? Da. S kim sam sve što konsultovao, neću govoriti, znate.
A što se tiče vijećnice, zaista je to trebalo raditi. Tad sam radio po tuđoj pameti. Dakle, to je bio jedan tim advokata, moji savjetnici i tako dalje, koji su rekli ovaj papir, da mi nemamo aktivnu legitimaciju tamo, jednostavno treba zanemariti. Ovo će sigurno doći do suda. Dakle, kad nam to kažu međunarodni pravnici, kad nam to kažu autoriteti pravnici u Bosni i Hercegovini, poslušajte ih. Nemojte opšte skretati pažnju. Oslabit ćemo, kaže, poziciju kroz ovo. Nisam to trebao uraditi, nisam trebao poslušati. Trebao sam podijeliti to sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Dakle, oni koji su se bili okupili u vijećnici. U politici se prave greške. Evo. Zašto ste sazvali te političke aktere ako ste odlučili da preuzmete odgovornost na svoje pleće? Dobro, taj detalj su mi rekli da jednostavno ga zanemarim. Ljudi koji se puno bolje razumiju te stvari od mene su mi rekli da to treba zanemariti. Ja sam tako postupio. Sad, naknadna pamet, jer vidim da je to bila greška. Ali nije greška, znate, boriti se za pravdu i za bjelodanu jasnu istinu. Pa taman i izgubili. Nama su napravili embargo na oružje, nama su napravili embargo na pravdu, znači različita embarga. I sad imamo embargo na evropske standarde u Bosni i Hercegovini. Dakle, međunarodna zajednica bi trebala odavno dići glas, upozoriti i kazati ovo nije put, ovo nije evropski standard, vi kanite ići u Evropu. Pa ne možete to raditi Bošnjacima i Hrvatima u RS-u. Pa ne možete nagrađivati ratne zločince. Nemojte to raditi. Imat ćete problem sa nama ako to budete raditi. Ovo nizlak, ovo raspoređivanje na sve tri strane, krivice, mislim, jednostavno nije dobro, nije zdravo i neće izvući u zemlju u dobrom smjeru. SNSD je najavio da će prekinuti pregovore sa SDA o formiranju vlasti dok se ne okonča ova priča o inicijativi. Očekujete li vi da i dalje SDA dobije jedno ministarsko mjesto u vladi Republike Srpske kako ste najavili? Ne, u Republici Srpskoj više ništa ne očekujemo. Nakon ovoga, naravno, nastavit će se pregovori uz vijeća ministara i strukture vlasti i mislim da ćemo tu na kraju krajeva imati jedan kompromis i sporazum samo na bazi ovoga što sam kazao. Ustav i zakoni se moraju poštovati. Sve što je do sada doneseno od zakona, strategija se mora poštovati. I treba da se nauči, znate, da jednostavno ne mogu da komanduju u ovoj zemlji i na Balkanu. Jer na jednu moju riječ da ćemo dok kupuju avione u Srbiji i hvalisaju se s tim svime, prave parade, da ćemo ojačati namjensku proizvodnju, zasjeda nacionalni savjet. Dakle, odlučili su od sitnica da prave od muhe, što kažu, medvjeda i da onda na bazi toga prijete ponovo. Ti se usudio zatražiti da Bošnjaci uđu u naziv Republike Srpske, koja im po Ustavu pripada, sad ćemo ti odcijepiti Republiku Srpsku, izbaciti Bratića, nećemo pregovarati sa SDA. To su neodmerene, drske, bezobrazne reakcije. Dakle, moramo se naučiti da se civilizirano ponašamo, da poštujemo jedne druge. I to je cilj ovoga što mi sad radimo. Dakle, vidimo da se prešle sve crvene linije. Nećete nagrađivati ratne zločinice u Bosni i Hercegovini. Nećemo na takav način ići u Evropsku uniju. Dakle, hoćemo da razbudimo Evropsku uniju i sviju. To je dakle cilj. Hoćete li ispoštovati najavu da bi SNSD mogao računati na ulazak u novu vladu federacije? Pomenuli ste to u jednom intervju. To je povezano sa vladom Republike Srpske. Naravno, ja sam mislio da se krećemo u tome smjeru, jer to su po nama jasne stvari, da nećemo kršiti ustav i zakon. Digli smo ruku iza njihovog predstavnika u Domu naroda, dakle, s namjerom da pomirujemo, da pružimo ruke jedne drugima i da uđemo, da izmiksamo tu strukturu i u RS-u i u federaciji, našto gore na nivou države. Pa evo, vidjet ćemo. Male su šanse ako nas nema u vladi, RS neće biti njihovih u federaciji. Na posljednjoj preskonferenciji, kad ste obrazlagali inicijativu, rekli ste da godinama u vladi Republike Srpske SNSD bira svoje Bošnjake, a ne, citiram, one koji su autentični. Da. Ko je taj ko daje autentičnost pojedincima? Pa, mislim, oni koji su dobili podršku birača sa terena. U ovome času je to Domovina ili zajedno za BiH, kako se sada zovemo. To su ti ljudi koji predstavljaju Bošnjake i Hrvate. Stalno u političkom životu Bosne i Hercegovine imamo tu priču o tome jesu li neki autentični ili nisu. Pa, mislim, pazite, kao SNSD sa ovakvim ponašanjem. SNSD koji nagradi Karadžića. Kaže ko će biti Bošnjaci tamo, mislim da ne treba objašnjavati da je 2 i 2 4, ali to nisu autentični predstavnici Bošnjaka.
Mislim, nemojte da sad ni to ne možemo reći. Dakle, da treba da bude zadovoljan Bošnjak kojeg je imenovao neko ko je nagradio Karadžića prije toga i ko ne da Bošnjacima da uđu u strukturu vlasti, u javna preduzeća, agencije i tako dalje. Da pređemo na drugi blok pitanja o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Na čemu gradite optimizam da je moguć koalicijni dogovor SDA i BiH bloka? Na prijekoj potrebi da se suprotstavimo ovim trendovima. Da se bez potrebe ideološki ne sukobljavamo, jer ono što želi SDA i BiH blok ovoj zemlji i njenom narodu i njenim narodima je 99% isto. Dakle, ja mislim da je BiH blok, općenito te lijeve stranke, da su, tako kažem, da iskoristim jedan kolokvijalan izraz, nahajcali svoje biračko tijelo bez potrebe protiv SDA. I da su sad oni postali pomalo taoc te atmosfere koju su sami proizveli. Tretirati SDA kao neku nacionalističku stranku jednaku drugim nacionalnim strankama je jednostavno nepravična stvar. Tvrditi da za SDA da je ona problem u ovoj zemlji je nepravična stvar, neistinita. To nije istina, to nije pravično raditi, to nije pametno raditi. Dakle, uklanjate stranku koja, kako zna i umije, brani ovu državu, ravnopravnost naroda, brani demokratiju. Tamo gdje je bila armija BiH i tamo gdje se pitala SDA 28 godina, imate jake demokratske standarde. Razvoj medija, razvoj nevladnih sektora, razvoj stranačkog života. Dakle, tu možete imati gospodina Kojevića da u sred Sarajeva kaže da treba SDA odstraniti, da je to istorijska misija njegova, da odstrani SDA iz vlasti. Dakle, to je čisti dokaz da je ta stranka itekako zaslužna za razvoj demokratije u Bosni i Hercegovini. I onda kazati da nju treba odstraniti, zajedno s neke druge dvije koje prave probleme u ovoj zemlji. To je jednostavno neistinita stvar, nepravična, na bazi toga se ne može ići naprijed. Mora se prihvatiti istorijske zasluge SDA, kao što mi prihvatamo njih kao nosioce demokratije, kao neku šansu, kao neku četvrtu komponentu neophodnu u Bosni i Hercegovini. Tako on mora prihvatiti nas i napraviti jedan ozbiljan probosanski front, koji se neće boriti za fotelje, koji će se boriti za demokratiju, za jednakost ljudi, za evropski put, za NATO put Bosne i Hercegovine. To je tako jasno. I jednostavno ne mogu da razumijem zašto nemaju snage da to tako ne prihvate. Prošli su izbori prije 4 mjeseca, ohladile su se te mašinerije propagandne i glave su ohladile i vrijeme je da se krene i mislim da u tom smjeru ipak stvari se kreću. Ima ovih dana pregovore i sa njima i sa nekim alternativnim strankama koji su izašli ranije iz SDA. Grupa intelektualaca poslala je otvoreno pismo BiH bloku i kaže da bi koalicija BiH bloka sa SDA, SNSD-om i HDZ-om bila kraj socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to grupa intelektualaca koja je, dakle, i uz jednog političara tu i medijskog mogula Bosne i Hercegovine koja sam njemu pomaže da on bude i taj. Šarolik je sastav. Ima i onih koji su skloni SBB-u, ali... Vidite, dakle, politika je umijeće mogućeg. U određenim okolnostima da složite tu Rubikovu kocku na način koji je moguć. Kazati da treba je služiti SNSD, HDZ, koji definitivno ne možete ga isključiti da hoćete. SDA, koja je pobjednik na državnom nivou, znači odstraniti 70-80% političkog kapaciteta u BiH. Može se to nekome ne sviđati što su te stranke pobjedile, ali to su činjenice. I unutar tog mogućeg okvira valja nešto uraditi. Ili ziheraški se skloniti iz toga svega i kazati nismo mi krivi, oni ne valjaju, narod ne valja koji ih izglasao, glasači su krivi, svi skriva se nas. Ne preuzeti odgovornost. SDA uvijek i nanovo preuzme odgovornost. I nateže taj konopac koji jedne vuku u nekom destruktivnom, lošom smjeru, mi uspijemo namjeru ruku da ga zadržimo u mjestu. Ili da polako vučemo stvari naprijed, prema Evropskoj uniji, prema NATO-u, prema novom zapošljavanju, prema otvaranju novih radnih mjesta, znate, prema povećanju izvoza budžeta, milimetar po milimetar, ali vučemo te stvari u pravom smjeru. I to treba da prepozna BiH blok i ti intelektualci. I upravo obratno da im kažu. Zaustavljali su akcizu, zaustavljali su zakon o radu, zaustavljali su zakon o PIO. Mi smo to sve nekako uspjeli da usvojimo i nekako vučemo ovu zemlju naprijed. I pokazatelji su jasni. Dakle, milijarde novih poreza, novih prikupljenih sredstava kroz poreze koje porez stabiliziraju budžete, fondove, novih 50-60 hiljada novo uposlenih. Znate, evo sad smo
pred šansom da otvorimo 10-15 mega projekata na izgradnji koridora 5C, na izgradnji puta prema Tuzli od Sarajeva, na izgradnji termoblokova. Pa nam treba sad svađa i nam treba jedno jedinstvo, jedna koordinacija, da to zaista sve pokrenemo. Da s tih 60.000 novouposlenih u roku od godinu dana imamo 100.000 novouposlenih. Znate? To su po meni... Onda ćemo ovu šansu iskoristiti. Nezrela ponašanje. To su po meni djetinjasta ponašanje. Štetna ponašanje. Ne znam, mislim, kako više razbistriti, skinuti naočale tim ljudima pa im očiti pa da progledaju, da shvate neke stvari. To su činjenice, unutar toga se mi krećemo. Dakle, na Balkanu su odnosi kakvi su, u Bosni su takvi kakvi su, odnosi snaga su takvi kakvi su, imamo šansu da idemo naprijed. Ako je pameti sloge ima, ili da se među sobom još svađamo i da jedni drugima ne damo, da se optužujemo i se borimo za vlast, za fotelje. Ne treba se boriti za vlast i fotelje, treba sve to da bude u funkciji borbe za ovu zemlju. Je li moguća koalicija SDA sa onima koji su nastali iz kadrova odbjeglih iz SDA? Itekako. Dakle, s ljudima s kojima smo mi do jučer dijelili perspektive u odnosu na ovu zemlju, s kojima smo imali rivalstva, koji su nas napustili od rivalstava, jeste moguća koalicija. I mi s njima također intenzivno razgovaramo ovih dana. U posljednjih nekoliko istupa pominjali ste da Stranka demokratske akcije ne želi više pregovarati o principima nego o konkretnim programima. Zanima me na kojim programskim osnovama vi možete graditi saradnju sa SNSD-om i HDZ-om? Što se tiče SNSD-a, dakle, ponuda je minimalistička i zahtjev je minimalistički. Nemojte rušiti ustav, nemojte poništavati vladavinu zakona. To je sve što od vas tražim. Dobro, to je opet princip. Ok, nazovite kakav god hoćete. Unutar toga program minimalistički. Dakle, mi smo rekli kuda se ova zemlja kreće. Donijeli smo strategije, donijeli smo odluke, donijeli smo zakone. Nemojte to kršiti, pustite zemlju, nek se kreće u tom smjeru. A onda, naravno, gospodin Dodik, kao što rekoh, ne treba ga podcijeniti, jedan sposoban političar, ekonomista, zna rješavati pitanja ekonomije. Mada moj RS je stanje lošije nego federacije, komplikovano i ponekad konfuzno. Ali nije za podcijeniti. Možemo se s njim naći i razgovarali smo u tom smislu. Šta uraditi za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja će olakšati život ljudima u RS-u. Biće tu stvari koje su igrati. On itekako razumije potrebu izgradnje infrastrukture i tu je bolji od nas. Dakle, napravi jedan komad autoputa, za čestitati gore pored Banja Luke ili od Doboja. Tako da, ako imamo pameti, ako zaista želimo ljudima u ovoj zemlji dobro, ako želimo mladim ljudima dobro da ostanu u njoj, trebamo se prepretati oko tih bazičnih stvari sa SNSD-om. S HDZ-om će biti problem oko toga izbornog zakona, jer po meni oni uporno imaju prevelike zahtjeve, ali mislim da ćemo naći neki kompromis ili indirektni izbor ili već da sad ne nagovještavamo. A što se tiče ovih ostalih, znači, tu zaista smo napravili jedan tako veliki program SDA na koji nije bilo uopšte primjedbe. Baziran na našem iskustvu, evo i na ovome uspjehu djelomičnom koji smo postigli, koji Robolić izvidi što postigli, sad je, dakle, treba dodatnu vrijednost tome dati, ubrzati sve te procese kao ono iz treće u četvrtu brzinu ubasti, masovno graditi na sve strane, znate. I to će biti novi impuls zapošljavanju i evo ostanku mladih ljudi u BiH. Nešto ćemo kasnije konkretnije o suradnji sa HDZ-om. Je li moguć duži tehnički mandat Vijeća ministara? Usuđujete li se procijeniti koliko brzo možemo doći do novog saziva Vijeća ministara? Ako se na ovo pristane, dakle od strane SNSD-a, da ćemo poštovati ustav i zakone, imamo Vijeće ministara u roku od 15 dana. Do njih. Biće tu pritisak međunarodne zajednice. Dakle, zaustavit će se evropski put BiH. Evo ovo, o čemu smo jučer imali vijesti iz Brisela. Jedna lijepa posjeta. 3 člana predsjedništva, razgovor s Mogherini i tako da već 1. novembra, u stvari da je to krajnji rok za dobivanje statusa kandidata u Europskoj uniji. To će stati ako nemamo novih vlada. Ne možemo mi sa ovim starim vladama, s nekim tehničkim mandatima se kretati na evropskom putu.
a predali smo, evo ovih dana se u stvari predaju odgovor na dodatna pitanja. I to će biti jedan pritisak, da se napravi novi domovi naroda, da se napravi struktura vlasti, jedan pozitivni pritisak da se te stvari urade. Ja se nadam da možemo stići te rokove kao prošli put, kraj marta mjeseca 2019. U okviru ovog intervjua predvidjeli smo i nekoliko minuta za pitanja građana. Moram vam reći da smo građane snimali slučajnim uzorkom, a da je izbor pitanja urednička odluka. Predlažem da pogledamo šta su vas pitali. Kad će se završiti ova agonija u vezi ovih migranata? Samo da poveća ove penzije za penzionere i da puste ovaj narod da lijepo komuniciraju jedni s drugim. Vlake, šta ti misliš o smanjenju, što se najavili smanjenje penzija i plata i kad će biti riješeno vojna pitanja ovih donošenih boraca? Ja bih ga pitao da odmah ode sa vlast da podnese ostavku odmah. Nešto više. Kad će se jednom sve ovo završiti u našoj državi? Ovo je stvarno opći haos, ne znam šta bi rekla. Eto, to je to. Prosto nas strah od svega. Valjda neće biti rat, to vjerujemo, ali nikad se ne zna. Zašto omladna naša bježi u Evropsku uniju? Dakle, bila su ovo pitanja građana Bosne i Hercegovine postavljena predsjedniku Stranke demokratske akcije Bakiru Izetbegoviću. Gospodine Izetbegoviću, prvo pitanje, kad će se završiti agonija s migrantskom krizom? Kada se završi čitav taj problem, dakle sa dolaskom migranata u Evropu, sa Bliskog istoka, Bosna nije ostrvo, Bosna se ne može sama izdvojiti iz toga svega, tako da i mi trpimo dio tog problema, ali možemo se efikasnije suprotstaviti ulasku, kao što to rade druge zemlje i zato se i usmjerilo dio tih migranata preko Bosne i Hercegovine. Možemo se bolje o njima pobrinuti u samoj Bosni i Hercegovini, dakle zadržati ih da ne idu svi na granicu, da ne pravi u krajini taj problem. Evo, izdvojiti potrebna sredstva, organizirati se snažnije u vezi s tim problemom. Može li doći do povećanja penzija? Povećanje penzija je trebalo sada biti ne znakovito, ali za penzionere mislim nekih 20 maraka dobro došlo. Nažalost, zbog ovog neusvajanja budžeta, to će biti prolongirano za idući mjesec, ali ja obećavam da će se nastaviti dalja povećanje penzija. Gledatelji iz Tuzle, šta mislite o najavi smanjenja penzija i plata i kako riješiti pitanje demobiliziranih boraca? Ja ne znam da iko najavio smanjenje plaća i penzija. Dakle, bila je ova informacija da može zbog neusvajanja budžeta u Domu naroda federalnog parlamenta doći do zastoja u isplati penzija. Pretpostavljam da je vjerovatno čovjek na to mislio stvar. Prošle godine su plate porasle nešto oko 5%. Mislim da ćemo imati slično sa penzijama. Nastavit će se porast plaća i penzija kroz 2019. godinu. Nastavit će se porast. A što se tiče demobiliziranih boraca, mislim da konačno moramo usvojiti jedan cjelovit zakon koji će prava boraca i demobiliziranih boraca na jedan obuhvatan i trajan način riješiti. I to može biti samo u okviru onoga što su naše mogućnosti. Mi u ovome času dnevno izdvajamo u federaciji 2,6 miliona maraka za borce. Dakle, povećanje poreza i dalji teret na privredu bi moglo biti kontraproduktivno, da ne dođemo ni do ovih sredstava. Ipak će ona biti nešto povećana. Mislim da ćemo imati dodatnih 50-60 miliona maraka u federalnom budžetu za ovu svrhu. U kontekstu političkih trvenja u formiranju vlasti, moram vas pitati, jeste li znali za inicijativu premijera Novalića da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu za obaranje nacrta budžeta u kantonu Sarajevo? Je li to bila njegova odluka ili ste o tome razgovarali? Nismo o tome razgovarali, to je bilo na liniji, dakle, kantonalni zastupnici, premijer koji je, evo, htio zaustaviti neke stvari, ali dakle, imate privremeni budžet, neće doći do nekih bitnih zastoja tu. Sljedeće pitanje je, imate li namjeru podnijeti ostavku? Nemam na što podnijeti ostavku, nisam više član predsjedništva, jedino da podnesem ostavku na poziciju predsjednika Stranke demokratske akcije. Mi imamo ove godine kongres i ako ljudi misle da ovo nije dobra politika, imaju priliku da izaberu nekoga ko će raditi bolju politiku. Pred kraj emisije ćemo kratko i o kongresu stranke koji se priprema. Gledateljka iz Mostara se plaši rata. Može li se prestati sa ovim političkim nadmudrivanjima i početi raditi u interesu građana? Naravno da može. Evo, pozivam gospodina Dodika da
ne priziva Srbiju da podrži RS u odcepljenju. Jer to je, što kažu, kazus belli. Udar na teritorijalni integritet zemlje. Posljednje pitanje građanina iz Bihaća. Zašto toliko mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije? Zato što Europska unija po prvi put u svojoj istoriji ima potrebu zbog pada nataliteta i rastuće privrede za svake godine novih 1 milion radnika, kojima može da pruži jako dobre uslove. Dakle, njoj su potrebne cijele porodice. Ne samo jedan radnik, kao što je to nekad bilo, koji ima radno odijelo i pidžamu i dođe 2 puta godišnje u bivšu Jugoslaviju da vidi familiju. Danas Evropi trebaju cijele familije. 1 milion ljudi godišnje. Prvo što će isisati jeste Balkan. I taj proces se ne može zaustaviti, može se usporiti. Da bi se usporio, potrebna je mir, stabilnost, a ne izazivanje kriza. Dakle, reformski proces, ubrzani EU i NATO put Bosne i Hercegovine i treće, masovna izgradnja. I tada imamo šanse da usporimo i da zadržimo dio tih mladih ljudi. Razgovor ćemo nastaviti nakon marketinga. Poštovani gledatelji, ostanite s nama.